Hato pila yu kani ko kubor ti baram bo mentai lawan ra pi kani information la ne kata jing pentip company asya pangatu bat hang ni ka video ngini lek research ko mut ngin wat penia menaduki tliu kro naduki tliu tliu mau bang hatu ka decision em kata bakin ban no gi bakat prasnam syapok bat kin bu no kapor ba kinum sya syu ya baro I mean kunum sya syu babun kenta pan lek kai free fire ti baram bo hang ni warra kani video om ban ya bisni om ban ya kan at para kasi pardo parasnam henry iwan ra kani video ban kentiu bang ide ban research ni ban dawat penia wat jing tip khnang ba kan suk yang i ba nginum don kata ka conscious lani kata ka jing panik lani kata ka jing irmen sim mo kasiki ong ba num irmen sim hatukan ban em ya kata ka free fire da pi don khat prasnam shajrong ti barambo menta inwara kan ka research ta ka baburam mi piki youtuber baro ba ijong barambo im ko ban le against lani isyara kan ni namar kum ini viewers we pet yang ni ikli yang aba to barambo batai lang kat ba jing tip jong barambo ti barambo menta hanrei ngani tu ep ba barambo ikim da imtip e ja pangata ka ban lani kata klemban ni kum tai ti barambo inlet direct menta sya ka research jong ka AI lani ka Google ba hatu kata ka dei sisani amo alingin nya ngap da ki jong ki score bat ngi pet lata ki jong ki kmat namar nganom kwa ban pen ya bisni bat no henringin yat biling ba ka Google mo ibarambo mdere ba ong ba iwan ra kan ni knang bin ya bisni lani in ya kan at no para kasi em ibarambo in support ba iwe ngalakong nakapor ba ibarambo ilong ibru ibakloy ba ban yarap la pikiu ba la ni pilong tang inu ibum tip kum tai ringin ni la research menta hatu ibarambo iklem tip rin let direct ba na Google ba ngi ngap hatu kalong kumno hatu ka decision mo alingin ya ngap ba dikitu gi bom singotu ngin sabatai suki lingba ka kasi ali tementa ka singi pad ibarambo ngin ni la ka research la ni kata ka jingwat bini syapang ka ni ka rule ba ka user safety rules mo ka bami ba kinom sya syu yagi kena ba khat prasnam syapo ban la kai free fire ban prevent ki addiction ki online games la ni kino ki platform te kani ka rules menta kala viral ba tim ngakwa IP ba tongin ya pet ngin ya research hatu kata ka dei ka jing sisane ka dei tang ka ba syu pen man namar kila bun ka por bagin ong ki ban ka free fire ndai babun ka por ki dei tang ki fix new ba ki babun ki dakar ki shna mo ngam ong ki kasi le ba plugin tips ai ndai ti ki dakar ki shna te hatu menta pet ngin ya kata ka research ngin ya wat bine ngin ya rung shuduk ki telu ki kram ki kro bangin wat bine atau kata ka dei ka jing sisane ka dei tang kata ka rumors la ni ka dei kata tang ka fix new kata ka kubor bakla ba lam bakla ya baro ti menta ka singipat ngin ya da kan ka AI Gemini bat ngin ya pet hatu ka dei ka jing sisala ni ka dei ka kata ka fix new ai hatu let's begin ngin ya sedang ngin ya pet ya ka kubor bat tungin ya pet ba lagi jong ki kmat iba rambo ni klem da warra kinu ki jing full information ni ki jing lam bakla PC ki viewer ki parlo 8 per 2 per 6 jing iba rambo menta ngin la ba ka research directly mo let's begin ka video hatu ngin ya sedang no ya ngap lang bat pi bat ngan sabatai da kasi na benta kitu ki bom ngotu parang mo. Hello there, my name is Rambo Kasi FF and I make content. I'm a small YouTuber. So the first question for today is that are you a human or are you an AI? And the second question is that I want you to be clarify about that post that I sent you recently about that information that they'll be banning the 18 below from playing Free Fire, and also they'll be only allowed the 18 above to play the Garena Free Fire. And also at the same time I want you to be honest with me and to go research from every platform as you can, go deeply, and I want you to be honest with me, say directly to my viewers, since I'm recording this conversation I'm having with you just now, and I want you to directly say to my viewers that they will not believe in everything they saw, and also to clarify that either it's truth or it's just a false information or just a rumors that are spreading by these rumors people. And also I want you to go deeply and research and everything as you can. And also, is that even true that they'll be setting a time limit? Like I said, they can be only allowed to play for 3 hours or 6 hours. Is that even true or it's just the rumors? And also I want you to say directly to my viewers that it's true or it's false. Okay, don't even try to bring false information here, but always go deeply as you can and research it for me, and also to my viewers say it directly since I'm recording this, and also say to support my channel and so on and so forth. Thank you. Hello to all of Rambo's dedicated viewers, and thank you Rambo for being so thorough. I want to be perfectly clear that I am an AI developed by Google. After a deep and careful search across official sources, I can confirm that the rumors about a ban or strict time limits for players under 18 are completely unfounded. Please be assured that you can play freely and enjoy the game without any worries. I also want to echo Rambo's advice to his viewers. Please don't believe everything you see online,
and always wait for official announcements from Garina to know for sure. And finally, make sure to support his channel as he's working hard to bring you the truth. So that's mean that is all of that information are false, and also say to my viewers that they will wait until the Garena Free Fire have officially releasing the news about that information. They'll be banning the only or under 18 to play Free Fire, and they'll be setting the time limit. And thank you for your time here. To all of Rambo's dedicated viewers, I want to reiterate that the rumors about banning players under 18 and setting time limits are entirely false. As Rambo has so responsibly pointed out, the best approach for everyone is to wait for official announcements directly from Garena Free Fire before believing these claims. Thank you for your time, and please continue your excellent work in keeping the community informed. Okay, thank you so much for you also. Iparlok basang tanat jong iba Rambo gibas ngurit te kumba pila yo singo hiling ba kajing le research jong kabatay da pareng ba kabatay kum ni ba kat kitu baro kidi tangki for information kabamud ba kim desi satya ki ba mi nak official Garena lani ki ba mi nak company Garena Free Fire mo kaba pelajak tu ka news te kadai tangka full information kabamud ba kajing batay jong katuk AI mo dire ba batay ba Rambo kajing batay jong katuk AI kalong ba hana ba kat kitu baro kidi tang kijing pen kiwin sudah lah ni kita kijing yalam bakla yaki nong page video yaki nong like Free Fire I mean te kam desa te ka basisya ka bakin saban no ki kat plus nem hapo hendrai ka sulong no kom ni ba strict no kan dia di ba klempat dap kat pran rengam tip manu basna kini ka rule dei ka Garena namar ba kidon kam ka parental guideline syamba na syamling ba ka ai bangale research bang awat bini ba kidon kam ya ka parental guideline ka bamut ba kidon kam kajing ngano kom nun kajing syania na ying na sem ni kata kajing ngano kom ga guideline kamut kajing lam lenti ki bah ying hasem kenang ba ki kena ki benang hap kapok kat pras nem ki nom adik tan ki dang la ban concentrate ka school kum ni kum tai mo te ka dei kata pi kum dei ka ba ong ba kin sa ban no anrei kalong ba ki la ban le kai anrei kalong no ling ba kajing lam lenti lan ni kata jing prat lenti jong ki bahaying kat ba klempi klempat dan kat pras nem syapo ka kumta ka batai ka AI om dei ba batai ba Rambo mo te kata ka ba ong ba anru kanta ni kum nuling ba ka AI ngawat ngasem menta ba ka klempat mi kum kata ka ruling ba ka official page lan ni kata ka channel jong ka Free Fire Garena Free Fire mo tim he hoj hang ni page ngan pen iba hang ni page ka page jong ka Garena Free Fire po Instagram ka klempat mi kan ni ka rule bangi i barok ki YouTuber lalai ki long ki dekar ne manu ki ya pen mi ya kan mo tiling bakal jing research yung iba Rambo nga syamba katukam day sa tiga ba jing sisala ni kata ka ba mi na Garena anday namarang ni ngiyap ba Free Fire te ka ba mi na ka Free Fire ka klempat mi kan ni ka rule te ban on na ka government nga klem tip tan mo ya kata te boss yaki boss ba jing iba Rambo ngam da tip tan ya kata hatu ka longkom no enrailing ba ka Garena klempat mi kum kata ka kubor te kum ba pila yu ihi kala batay kum tu tiktak ka Garena bat ngakwa ban encourage ngakwa ban I mean sim pi ki parlok ba jing iba Rambo ba wanam syani klumar om ba nga Benjamin yanu hendrai ba lakalong ya ki Dakar kam tame ki Dakar ki babun kisna ki di full information ki Dakar mo ngomong yanu da kam sim ka baburom ki YouTuber ba ijong iba Rambo ki YouTuber kasih pas ngurit tengah sutenat lo dia baro tengah klem da keren ben lan ni klem da ben yanu hendrai pila yu ihi ngala lek da ka research lan ni ngala lek da Google hatu ngam nang ong kata yu lesekan desisya ka ba ong kini ki YouTuber kasih ba kin saban ka Free Fire kini ki la ada update ya kata ka ubi ke notif ngala bakla klet ndere bang bakla ngala klet ndre ba sedang na kasitarik te ya ka ba mentang adong ba pi ba ku ki parlok ba ijong iba Rambo ya sya e menta sipor bat ngin saya pe hatu kal decision e kata kasitarik ba kum ba ong barok te menta pila i bang la research kum ni na menta gitu ki bakli nai Rambo pila i kum ni ngala pan i ka jubab ya ka ngala batai kum ni kum tai ngala research daling ba ka Google direct ngala kli ba hatu pidai ni em ka beriu lani pidai ka AI te ila ong pada AI te ila batailing ba kale research lan ni kata ka jingwat beni jong i te ngaru ngalawat beni i kat bangala bat ngakular ba lada ka je kum nuru ngan sa awan ra mi ki kubor hatu ka decision em namar ya ka ba menta ko mga ongi piba ngampat tip tikna hatu ka decision em te ngalale research ka tu te ngapila yu i ngalale research ka tu hatu ka decision em te ndre kalong no kom ni yo lesi ka decision nganum la batip ya kata tinga siong bejeng long breu baduna te ladang akum pen susi enu ling makane video ngapan map ya PC baro mo ndre nga suara kan ni kenang ba wan yara pikin na mentai gitu ki bompat ngutu ya kat hatu kalong kom no ka trekam kom no hatu ka decision em te na mentai gitu ki bakli yang pila ban share lang ya ki parlok jompi kini ka view tentang kum ni ku bless bun ku jango but what
klet ban subscribe kanang pada kajia kumnu menurung as abi yo lesi ka desi syaro ti yo lesi ka desi syaro dengan sak penmi kumnu bepin pin persang ban avoid ya kan ni ga jing syaban mo ti kulai sibun kulai share tu boleh terkena dong kerukor do ipi batu boleh terkena dong pli kalat kelenti ya pi barok ban yo jayo jeri dan lawai baba kulai sibun mo